Awak lesson jangan lesson nasingani kuah. Kanonggo ulutanga umbita toka kina. Wakaya ngataka na isoli-soli tube iko enanona inaki na kalo. Wakaya ngataka na isoli-soli tube iko se solibe iko enanona inaki na kalo. Use the gift that has been given to you in the purpose of God's will. Use the gifts that God has given you according to His will. Nei bolongo, nei bola nei pita, na numi ni bolai toka mai, na banua o Roma. Nandua na ngaunan renre ni bakateke butoka kina, so na kan renre. Na daw rabongo pita me bakanda kila, ni rawabi toka ni babate ke chisu, si akadibi kwa talangao chisu, menona ti sepeli. Kalai batokai mo seimoni, kalai raivi kina ni gaida buti talanga kina be kwa na bosa enandala ni batungo au na tarakina na nongo isongo len lotu. Yes, sanga ni madala nandala ni batu chisu Kristo batu na batu chisu iyo enandala ni batu mbeka ena batu chisu ena taradake kina na tamata bambauta ba Kristo. Bola tiko na rabongo enandua na ngaunan renre kabola tiko be irna chiu lotu baka risito karasata yana tiko kambiuta na bano Jerusalem bakata langakina na bano Roma ena be baka totonga ni levu baka idora tiko ndua na tuilevu na ngauna ya Emperor Oniro na ngauna mai tuikina na tuingo Oniro endua tani na nona labeta na veka ado ena banua levungo Roma ni baka sanruma na lomana ena irai era baka reitaka o ira na tamata tambuyani era bambauta kasarai dokoya these people are going to put me away from maybe my positions as emperor. Iyo ena nona nanuma assuming that these Christians will be defiling him or push him away from his position or reigning as emperor. Iyan dagay reida na bakasama ito kaya ni bola tiko na rabongo pita gay binakata may bakang dewa taka be ira na tamata bakang bauta ba Kristo enang ngauno ya kabukata lang akin na be kenda enang ngaunong go nang bimbi ni ka binakato ka may bakang rota be ira na be ka era sadruma meranggang rauni kabing maruroy kina watamata bakang bauta. He was trying to encourage those believers then to steadfast in their faith, in their strength in the Lord, so that they will not be able to come down easily whatever the waves of the world or the tormenting of emperor will give to them. Yana ka laurai na nona bola me bangandeo takatiko beir meratamata helonganga se dabana ka bure mai ena nona lakotiko ena bure burongo ni ratuba take Kristo merkako ni mbale bakarawa meratunde merin rawata kina na kai bina kata na kalo merna doba sareani anda bagarida ni ngauna mai teke butoko kino pita me bagande otaka na bolongo ena numi ni bola tiko ko ena anda ono sangabulu bagadaba iyo tukuni ni ngai mai oji toka na nambula o kwa baga matei assassinated se executed mai be ira na Roma araba mati koya o koya ka rangono ko tuna bango kwa nonguturanga e uluna dhake ni sabako yo ya me ulungu sombo ni sabako kavaromba suki na turanga ngo pita abuno chungo ni tarayo chiko na kai duruma na torobongo na ngaune lako chiko kino koya e buke chiko na tamata bambauta ba Kristo bambimbi be irna chu ningauna rasa mai taura kina nangoni turang o Jesu Kristo meratunde se dava na ka kauta mo buravura se dava na ka kauta mai na mateni tu se dava na bindambu e da kabana lotu se dava na ka e da kabana banua e na non rengele non chiko ba matagal kabaya me ka ko ni kureta ki ira meratunde ni relako batatiko kena turanga ko era bambauta tini kavata udo ko na mbaki ni nona
na nabeli utaki toko oniro may na 5 kawaki na ono 5 kawalu anda ana nga una tsa teke vume tumbu kina na persecution may Roma sa teke vume tumbu take kina na vei bakara rauta ki bandomo mbula levu ndondo may Ram kina anda ono 5 kawalu kama kino Roma ni bisotiaw anda ono 5 kawae kama kino Roma erba kamanga kwa nga oniro pando takabeirno na metai valu merva kamada na korro levu Roma meranga imbeta kikina na tamata lotu wa Kristo. This is a plot to defile, to bring down Christianity. Nakale wichuko ike sanga ivaka toka na darabongo ebida na mbaki na nona chiko wali bestumba mebakata ki Paula. Ena tini kavana mbaki nona veli utaki oniro sa bakara rawata kindina na tamata lotu wa Kristo. Ena kena be matangali kenga erano kila erano numa ni rani bakaidori wana tamata e baka tokayada teki koem metamata lotu ba Kristo ena ngauna talanga ya singay tol sanga bulunga baka dada na kena tumbu tiko mai na lotu ba Kristo ni oti no na mai kaudake na ngoni turango Jesu Kristo kemnina bebe kanila mani ngai muri ena anda bit sanga bulu na non rasa mai na kena sanga mai waktu dia ngiabutaki destructions of Jerusalem anda on which ngabul iya ala ko bata tiko mai ena nonra raida na be ka kedingo au bina kata me wasia na itukutukungo ni umberni wasia na itukutuku etiko na lamani bola na ipita bleto kongo enda kuna tiko mai it is the background of it na bola tiko na ipita bola tiko be irna tamata bambauta metukuna be ira nan rendre era duruma ena ngauna ni non rambula mera tunde ve Kristo ena venga una kedinga ke davana ka e abalata na non rambula ni relako vate ke Jesu Kristo mertunde ke maniti ni sarana mate mertunde tinga merkila ai sala nimbula enonra do talena ka ungan reba mona kilani bernyu tukuna vida na kala lai ena mataka indai na nona ivolopita evina katokoa me ba longa ngata ki ira na tamata lotu wa Kristo ena ngono ya me ba kausa kaiuti me rakakoni lulunga ena non rabambauta. Do not lose hope in the faith in Christ, no matter what the tribulations the world gives or the persecutions of the world gives to you. Stand fast and stand still as you walk with the Lord. Whatever the COVID-19, there's no food at home, whatever that comes home, please, as Christians, as believers in Christ, tunde alonganga chiko nilavata kena Kristo. Matay ni nang ka aungan reba mewase ena matakan indai. Moyala matua kandau yan rabaki ena masu. Mondau yala matua kayandra yan rabaki ena masu ekoto ena tikina ewalu vitu na tikina ngo ninda saraba mai kawili kana beka ya doti kumai be pita na nona lesoni e bakande otakatiko kina na beka awasa wase otoka ngamai ave na tikina bitu ngai tukuna bango kwa ia kasabo leka na ibakata oti ni ka kedinga do yala matua kina kandau yan raba na masu e ruana ka e bina kato pita me bakande otaka na rarama ni nona bina kata me wasebe ira na tamata. Be self-control with your mind. Don't can was tag sober mind. You have to control everything in your mind because your mind is where the devil works. Atukuna enduan daw ni bola ni nomumona na banua engito kina si rara ni nonangito na tebor. If you allow the devil to work there or to play there. Mongarau na namubakasa mambalati ni kaupita do yala matua
kaya ndra baki ena masu ena mataka ndai ebina kata me wasio pita be ira ni saba ndo takatikono na ivola mondo ngarauna na kaya do tiko be kemdo ndo sarava, be alert in the things that surrounds you baleta moraun yo skilaki na nakamo the cover. Discipline yourself in your life with Christ. Mo bula ba kay bakarao. Mo nanggaraw na kina me kakwa ni kauti ko tani may nabanwa dono mo lako ti ko kina na daka ni bunida siya na tievor. Ena mataka inday au kerea mo na saraba na bikay so sa ayado tinomumbula. O lako tiko nandona ngauna ngayado main dona pakatulewa so na kayado ngay banda boriko siembiling iko se kauti ko tani mai na nomumbula bakayalo si nomumbula batike chisu na nomutiko batike naturang ena mataka ni kuwa ebina kato pita me bangande otakatalanga bikenda moya longanga motunde nyo lako batake Kristo. How you are going to do it? You have to have a sober mind. Your mind should be controlled by Christ, and you have to acknowledge Him every day, every now and then. Nindona kaya do avoki mona numa chiko na kalo ngai lako kina no muvala indusi me tukuna ve ikona dava moda kaba me rao nyo buke kina na no mutunde. If you keba ka lebu na ngauna o senga tiko ni wili kango kinimbalam bale e senga tiko ni o wili kana no mu bylaws which directs you to do what you should do. When temptations, when testing, when tribulations comes in, nangone yada mai kina kena kango mosaraba iko na tamata bambauta kai chiko ni tamata bambauta mosaraba wilika na bosi ni kalo no mo volandusi chiko ike na da metukuna be iko madakaba wibe ko to sama tukuna bwa ngarauna mondau wilika tiko no mo volandusi wilika chiko no mo volandusi ena ve singa mendusi makabe iko takweni totolo na nomu pitaka na nomu talevoni mendusi ave iko esona ka hei wai taka na nomu mbula ena ndona singa au sanui taka ni ona raida tiko ni bola chiko pita metu kuna ve ira na tamata tamu sakayani bakambimbi ar salu tu bakariston ni ka wai takira merangga ngarauni na nomu mbula. He was more concerned so bawili ka chiko medaba na nonai bola au sarava kina na kawai ni tani turangango pita. He was really concerned of the believers. Tamata sa tiko raw ena loma ni lot sandona kana no na kawai tako kwa meraida me kako ni mbali me kako ni lesutale me setan kugi me kwatra sam turba kwa ni lesutale me setan. You don't have to go back to Satan. If Christ has saved you from the darkness, remain in Him until, even if you die here on earth physically, you will be there spiritually. Amen. Ehana kai vina kata na kalau weekenda na matakanya indai me baka sara taki kenda ninda malu ena nonda ila kala bataki Kristo. Discipline yourself ena masu discipline takana no membula mandau masu. Disiplin tanah no membula mandau mas. Lebu nangau na ronongan may bal robungongu. Au santau posanga. Hai may nungu ton taba laku laksom. Medam cuma matakango. I will be high always because I care. The concern is there. Nanonta kawai tanah itu betul merangon. Keba kae bosatiko na ota o tukai o di tale may vale. Erong lebu ciko nanda monra nanuma ciko esengani radun rubi iko. Era kawai chiko o ira rasadu rumo chinambula era kawai taka chiko nanandambula. Peter has already experienced life. Peter has already experienced spirituality, and why he has to do this kwa kawai taka nanandambula kenda na sambula chiko ni kuwa discipline taka namambula na masu ni satu kuni na masu ni satu kuni masu ni satu kuni madakaba na kanda dono madakaba kuangani ngula daba. Go to this every now and then to tell you what you have to do. Bina na bika bina katopita me buke kianda me ndarida me ndavaga liuda na kalau ena benga una kenga
Bakaliuda na kalau, merau ni hado kina na lome ni kalau ena nandambula. Kabuke kianda talanga menda raida na kai tuku no kwa. Tikina walu ia na kasa ia na kame liu ongo mando velo mani bakalebu bakai ke mundo. Mando velo mani bakalebu bakai ke mundo. You have to love one another. That love is not only because I am giving you this something. No, that love must come from the heart in Christ. Wana wekamu. Au basa rabatoka na bakasa mungo au ngai redabata na choni wasetin katolu tikene tolu sanga bulkava. Kina tolu sanga bulkalima koto kina na imat. Ando na ibuna ubo ni ochi chukuna baka kabi. Mai na vale tambarua mai Jerusalem ni berni lai mati na turanga. Ngai tukuna bango kwa. Ando na ibuna ubo au sabarau tukuna bikemdo. Kaya tukuna bango kwa endua na ivuna uvo kausa solia veke mundo ngo mondo vela mani mebaka kausa lo mani ke mundo menda vela mani bagabinaka na bosta baga pertania nu sarava ena kena bakiriki bagam bauta mandanga kenda na tamata bagam bauta menda vela mani bagabinaka sara menda kakua ni beitawasi menda kakua ni beidunrubi buki be kotoka sama tukuna be kwa mendaru vela mani bagabinaka we have, as Christians, as believers, we need to love one another as deepest as we can. This love is not only coming to church. This love is not only because I care, I give. This love is the love that goes to Christ, goes to another person as well. Kyo kilay kwa si sangani kilay kwa, and dono me bagandeo takikina na loloma ungo. Da baka binakataka ni katoka na kena ikuri ena walumba sa umbia na ibalabala da kedinga na loloma ngona kena imbale sa umbia na ibalabala da kedinga nga umbia na loloma i Kristo e umbia na ibalabala da because he has died on the cross to wash away, seal off our sins because he loves us. Elomani kenda nga imbokodo kwa na ibalabala da ya yo kenda menda matana taka ena nonda bosoti irna wekanda. We forgive one another. Ni radaka dala kenda ni lenga na non rambula ni lenga na non dambula. We need to forgive one another. Ena umbi bagadaba na ibala baladaya ena loloma. Ena umbi nga na ibala baladaya ena loloma. Keba ka obosota na wekamu. Ni daka dala veiko ni singani dodono na kaya da ka veiko. Moyandra vaki na luvengo ena mataka indai moyalo matua baleta nos tevoro endala ngati ko mai vakando na layoni. Mekani iko mekauchi iko merao ni bakalolo mataki iko. Ena mataka ni kuwa kuni ngule daba mandau masu asoma. You bring prayer into your life. Tukuno toka na matay ni Thessalona ikawasi 5. Tukuno toka vango mondo masu tiko nga kakakua ni mundo. Pray without ceasing. Masu. Ado tuko na birono nga ni may vale. Na masu me kwa ni ochi. Sika ni to masu ngay keseng. O savasava o lai samaki se tuko na itay so lako tuko ikornivoli. Said na ekornivoli, you have to pray. Acknowledge God in all things that you do. Makawita katiko ni kalo itiko biko. Baleta na dava o tevoro nangauna sarangango itiko esam. Ready kwa ndami tongo resam. He is here in the midst, in our midst. When I'm speaking now, he's listening. And I say, devil, you should not be here because this is where you should not be. Na tevoro ena sanga me banda bori kenda ena bi kaiso me rauni baga malu mutaki kenda kina. Be wise. Tuan tahu pita nama tangan ikua ira sa tabo tina be baga rota ngai tu kono ko be irna na tamata aureda chuko ni lai na no mundo yan rabaki aureda chuko ni sikani control vinaka na no mundo mind be Kristo. You have to do some kind of reversing and help yourself incline with God. Baka binakataka na no mubewe kani kena kalo. Amen.
Baka binakataka na no mo bewe kani kena kalu. Ena matani kuwa. We never know who is going to die tonight. We never know who is going to die tomorrow. But the thing that we know today is discipline yourself in Christ so that the devil will run away from you. Karonika ang raba me wasiata kana matani kuwa ni bola chikopita be irna tamata ersa tambuyani bakarawataki ngaitu na bango kwa ndo bebu ke bakai kemundo chikine viwa kana chikine tini ni ureda bata ke na kalatia wasia ono chikine rua tuna to na kalatia Paula be irna kai kalatia ndo bebu ke ni dolata na no mundo idola kamondo bakai dorakina na ibunau i Kristo na ibunau i Kristo mendan tau bebu ke. God has already helped us. Bagaimana tapi kau atas sam tu rumah. Sabu ke kau tina Kristo. Yes, siang. Yes, He has done a lot to us. And why we are giving excuses? And why we are pushing Him aside? And why when the world comes and take us, we are easily swayed and go away? Why? You have to make love with Christ. Don't you know that? If you make love with an opposite sex, you have to make love with Christ. I just want you to see that, because that love is oneness. You have to be one in Christ. Monro mani, monro matakataka bata, monro batiki kwa. Kuno lang abang ko ndong ana chikini salaya. Oh, tumandike chisu, oh salang mandike. If you are doing that, no wonder you are falling off always. Wabi nakatamay na no mo bewe kani kena kalo. Ay daw bebuke na bebuke kune toka ike tukona toka na tikene viwa bak tukona toka bango do ndui ia na bebuke ko ike mundo ni ndo bulangi boli ia ndo kakwa ni buasa kunru kina. We are foreigners in this world, and the bulangi na nonda chiko na vurungo. While we are foreigners in this world, we need to help one another. Menda bebuke ana beitikine so au marutaka el bunga na tamata rasabuke yao. Where I'm standing now, I do thank the former president of the Methodist Church. He once helped me in coming to my position as in achieving my education, and I salute that. I salute many people who are here who have helped me in our life. Dapat bina kataki ira ni rabuke kianda. Iya ni rasabuke kianda kiantal ngamen da bebuke. Ube ko atara sam tu nabi ko motamata bakam bautan daw bebuke. Nanon rembulan na tamata na belela timakawa ir na bulan na belela timakawa. Endo na lesson ni na lamani madongo na maramani tsunami. Na lesson ni madongo ana singalo tulevo. Ako yang gain daw rey nila daw lagot ko ni Ilaisa gain daw soli kaka na tiko tengu chiko Ilaisa kya so na itala no nanon rey tobo irna belela timakawa meran daw bakarita kana bebuke sia belomani akena bosaba pertania na hospitality na bakasa mani hospitality na belela timakawa mo lako mai bakarungi anando na vale mo kana kina mo de kina 2 to 3 days o changa ilako yo no salako ona singani somen dona ka owner of the house ko na singani ka sinina na tarongo ko na isaw ni nona chiko na tamata balata ni kawai ta chiko ko ni na somi ko na kalo au raida ni binakato Paula o pita metu kuna bikenda monangara na natikinongo ele una tamata ba Kristo ena ngonongo sana numa me saumi o ira era mai buke era nonda bale au baka samataka au kere bebo talanga bana kalau sunanga una suara la komai kermasima o chingana kermasima la ko tumba rotu dada ngana kermasima yor to tabako nga besinga. That's the reality of us. Esa yang nga makuni sulia na masima eso tala na kavaya ya do chukuna nondolo mani buvale au buli na bakasa mango ni buke opita mendrai de ninda sala ko chukuna bura-burango elele da kana masima ya mena kai sulio bura-bura me bakan giabu taki ko kina
So you steadfast in the Lord. Mutundai ve Karisto. Merawa ni rawaikina. Na dadaka leo ni nona biba katutongi taki. Na tevoro ve kenda. Na matakasaka ni sini kuwa. Rawa ni nda raida na bika ebola toko na Roma. Wase tin karuat kina tin katolu tin kava. Ve botayaka ve ira nan rabun-rabua. Era sa lotu. Dau baka vengu ira na bulangi. Dau bosa bakalonga tataki ira era sa baka ni kemundo. Bosa bakalonga tataki nga kakakwa ni rukaka. So there is a great deal of what we have to do, characterize ourselves with as believers. Nandono menda nangarau na nondambula ena binga una kedenga. Na ibagarau ni nonda tubata ke Kristo. Bata na lailai na namay kira suka na wekamu, lailai na namay kira talanda na ka. Naka ena ka utama bura-bura manda boriko baka na COVID-19. Ay, leusar. Kanayanga menda na sarabikianda menda na garauna na bika ebina na kata na kalau menda baka tunga ngata kikina ninda lako boli ena nona bura-bura. Kambimbi ninda raida ni bangoleo pita me buke kianda menda saraba na baka samangoti kine chini me bakanda usandui rawata na isoli mondo undui solia baka kina baka kemundo me baka nanda unia baka yalo ena loloma e baka bunga nikelo ona au sanga me tomboka na kai bina katopita me baka rita ke na kai bina katopita me baka rita ke chikoike no satamata baka mulai sanda usoli Yona kalau esolia veiko endona isoli. God has given each and individual believers a gift. Some of us have 2 or 3 gifts. Some of us have more. Na isoli-solia rongo via usara vinaka. Etukuna toko pita na matakanikua esoli veiko membaliti ira na tamata tale eso. It is not given to you for yourself. That gift is given to you for others. First, the believers, and the rest of the world. Kini malambale na isoli talendi da saraba na 5 rua 2 na talendi. Korona rua robinaka na karo da kaban 2 buluta. E bangata kito ka na bose bangata gikia na abilities. Ni sarabi baka kiriki na bosea na kaukawa esolia mena kalonga ibaka kurita ko iko enaka. Solia be iko na kalo na solia to multiply, to add, not to subtract, not to bury. Esan. Na solia veiko for you to multiply, for others, not for you. Wewe kata sama na solia veiko sambaliti irna tamata bakang bauta taleso ke irna tani sin baliti ko. Kini membalik ke ondau niau bina ke bang don. Ke ondau langser bang don. Ke damna ka isolive iko moda kava bang don. Mevaka na kini barau isolive iko na kalu. Nano machiko na nongo ulutanga baka yang atak na isoli tu beiko ena nona inaki nakalo. Sengani inaki ni lomam. According to his purpose, not according to your purpose. When you are going to drive the opposite, the further deeper warning opposite of the distractions will come to you. Because that gift does not belong to you, it belongs to God. Sulia mena kalau beiko me bangatak. Balita na taba. Ni reivi iko ni chuko beiko na abilities to do something. Kaya kau ni rei sulia ko 5 na talendi baka 5 talemai. Sulia ko rua taka lagu talemai rangoni. Kau sulia wain 2. Tama kali ka bakino ko. Gai buluta. And many Christians are doing that. Uwe ko ta kasam tukuno ba. Hikam buluta di ko na isul ni kalondo don mianga birnatan. Tuno bi ko. No wonder the tomb, the graveyard is full of worldliness. We need to change our mindset. We need to change our character of Christianity. Wulika na nomu volandusi me buke iko na vanua kena ka endo dono moda kaba. Kakwa ni ba madera sembuluta na nomu soli na nomatiko na wika usawa siya woti reto na tamata reto soli reto na talendi.
nakai solive iko me baga rogo takikina nakalo automika naka evolao Mr. Hudson awilika invest your time and talents where they will make an eternal difference. Invest your time and talents where they will make an eternal difference. Teach people, mostly believers, that their possessions, that their status, and their power will mean nothing in God's kingdom. And I will teach people, mostly believers, that their possessions, na kayo ko tau kena, na nomo itutu status, kaya na nomo kau ako ito ko kinagori, esengan indua na kaya na imbale se nakatuntong will mean nothing in God's kingdom. Balit na daw. Only means something kaya baka bangata ka na kayo binakata na kalo kena inaki. Esolia kinabiko. Na tonton mata na baka samanggo balatin kunekina nonda malu-malu na tamatawa Kristo. Marroy na itukutungo taka bukune kalau ngatekina. Watu ni bakasam. Ndabo ena nonda chikina nangoni ena mata ndai. Nonda chikina bulivi. Tikina chin kandua. Kaya kain dua savosa me ia me bokana bosa nikalo. Nabi kake de oda kaba me bosa takikina na bosa nikalo. Na bosa nikalo e no indusi mabaka sala takiko. But some people today, like politicians, I'm sorry to say this, but some of us, and the baka yang attack na bola dusi me rawakina na lomanda, sini rawakina na loma nikalo. Be careful how you use the bola dusi. Nagaraw ni sarababina kambaleta ni narawa ni kachike na tale nakanga and abarayang taka. I'm not going to come down with this because it's the word of God. Mendanang garaw na balati ni singanin nonda vosa. This is God himself speaking to us. Vosa chiko vikenda menda kilana ka inondono menda bagai bota kina siangaraba enanona furfura. Vosa taka na vosa ni kalobe kenda na marama mai bali. Da vosa taka tiko na vosa ni kalobe ira na lubenda. Na biba nuenda lako kina da vosa taka tiko na vosa ni kalo. Kene malambale menda bagan deo taka tiko na bika kana loma ni kalo en nonda lako bata ke ira enda lako bata tiko ke ira. Me baga Bolivia na vosa ni kalo me rawa ni ravingoma ka baga rongo kina karokoba na vosa etau kanda wilika mostly as believers ena besinga na vosa ni kalo. Ebu ke kanda la beti kanda bako kota kanda ena inre kena bika sasangati kona tevoro me baka ombo taki kenda kina en nonda duru kina mata ni tuni kalo. Menda marroya na bika e bina kata na kalo. Baka yang ataka na nomo isoli mongarabi ira kina na tamata. Aku sa na primary school, aku sa kilani nung isoli na bibabulidi. And I developed that. Aba binakataka. Nyo develop taka na kaya suliabin ko na kalo. Amazing. Na kaya na nakawatalang abi ko na kalo. Kaya kanda sa ngati ko ni kila na kaya suliabin kanda na kalo, pangaramo kila. Meron ni baka yang atagi ko kina baka binaka na kalo. Amen. Pangara, taka meron ni rong kina na kalo. Baka yang ataka na nomi soli me baka au sa baka ritaka uchi. Ma viu de lima chirikono. Sa sianga ni tutu baki na vina kamengai toka ena ruku ni baka rau ni sila ena kena tutu nga sanga ni nabi ira kenga na tiko eloma ni bale. Na vina kwa sa wanga chungori. Ugi manda bi ko to ka sam torin ko dona vina wanga chungori. Dona vina ndo don me wanga chiko be kenda na kamata bauta. Kwa nimbita chiko bana rugni teveli. Biuta ngana bana ndo don me to kina meroni ramase, meroni rei taleso, rei di Kristo.
make sure you put that lamp where it should be. The lamp is Christ. Yan intara saraba bakalem sara. Na boss ni kalau na daba. Na nonda dina. Rarama kinangaw ni sala. Bebuke kianda menda rei daba binaka kina na kai binakata na Kristo. Ena matakay na inday. We kianda na tamata lotu ba Kristo. We kianda na ndabe ni kuwa. Na yanga menda na saraba na kai binakata na kalau. Ay soli be iko. Ena ngaw na ren gondo dono masakin daba. Mo baka yang ataka meba kana inaki. E solia kina be iko na kalau. Ano mana bosa marroy na kalau para yang ataka na isoli et solia be iko merongo ba binaka kina na kalau kona kune ba vengu kina ni la kabati ke kwa ena ngaunan renre enda do ruma men samas ke mami saba bina binaka na kalau na nomni bosa ningai buke ke mami me ke mami ba yang ataka me ba kana ka ko ni sabi na kata pakau ka wataka na ni mami ba bauta bagan reta kana wani ni mami kilai ke muni baga binaka na muni bossa buke ke mami me ke mami andra ke mami andra ba ke na ni mami masuti ko be ke muni ka buke ana ni mami mbula me ke mami yalo matua baga binaka sara ke mami duba na baga roko ke na baga binaka be ke muni Yesu Kristo na ni mami turanga ni mami baga mbulan dinan duanga ameni.